ki kubor ki babnya katanat telecommunications kala ajing bit siya kinong panya telecom habaya day bat kajing pelilenti ya kikam baya day bat ka 5G. Menteri katanat Communications and Information Technology Ashwini Vaishnav ulaang bakasiti halor kani kabanta la deban pa. Vaishnav lo karparu ya telecom service provider ban penkre na kabanta kajing pelat ya ka 5G. Chairman ka Bharti Enterprises Sunil Mittal ula ajing yaro ya kajing longklo jong katanat telecommunication habaya day bat kajing pentelun kam jong ka bat kani kalyang. Mittal ulaang bakajing mang ya ki iban la deban ay lang kumbala kular. Ulaang ruba amdan kam AA, amdan kam bodin, amdan kam manlet shani setai, bat amdan jing kam ki bahe, bat kani kadai kajing suk, ban penya ikam ki jam. Andala penbit penbiang lut ia baru kajing don kam kinong penya telekom kila ban sedang hak ban pelat no ya ka 5G. Kador bar senrai bahan